Yoyote aliyekosa uhuru wake wa kupata bila maumivu anahitaji kufunguliwa. Popote pasipokuwa na mafanikio au na mwendo unaoongezeka kila siku, unaoongezeka kila wakati na kila majira, jambo kubwa na la pekee linalohitajika na linalopaswa kutazamiwa kwa haraka ni kupata ufungulivu. Ufungulivu maana yake ni kupata nguvu ya zaidi ulio nayo wewe, au kuongeza patano la kimungu kwa ajili ya uhuru binafsi. Popote ulipoomba binafsi kwa maombi yako na kwa bidii yako, hapakuonyesha matokeo, hapakuonyesha suluhisho, hapakuonyesha kuvuka, maana yake unahitaji kufunguliwa kwa nguvu nyingine iliyozidi nguvu ulionayo ndani yako. Utendaji wa kimungu kwenye maisha yetu, Mungu hafanyi kulingana na nguvu alizonazo yeye, anafanya kulingana na nguvu itendayo kazi ndani yako. Manake kiwango cha nguvu za Mungu unachotembea nacho kinakuamulia aina gani ya suluhisho uzidi kulipata, uzidi kulipokea, uzidi kuliishi kila wakati, ila sio kwa nguvu za Mungu alizonazo yeye, bali kwa nguvu za Mungu ulizonazo wewe.